Intangiriro nziza, intangiriro z'icyumweru ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10, 2025. Ndaje rero kugira ngo mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ariko mbahereza n'amakuru uko byitwaye hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi n'ubundi twasanga amakuru agiye atandukanye. Imirwano irakomeje yaba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Intare za Saramwe zikomeza kwadivansinga no gufata ubundi buce, ndetse zinanetariza cyangwa zisasira bamwe benshi mu barwanyi bo muri za Wazalendo ndetse na za Mayimayi mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Kabare, muri Mwenga, teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuro n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Abantu bagera muri 14 bamaze gupfa muri baguye hariya mu mazu yahiriye ni muri iri joro rya none ku itariki 27 ni muri Bukavu. Abarwanyi ba 23 bakomeje kwifatira ibindi bice bigiye bitandukanye muri teritware ya Kabare. Intare za Saramwe zikomeje kwadivansinga muri teritware ya Warikare, muri Masisi n'ubundi utundi duce dukomeje kwibasirwa n'intare za Saramwe zikomeje kudufata, abandi bagafatwa matekwa muri kiriya gice. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo ari byatangaje, turaza n'ubundi tubinyuremo twihuta. Umuvugizi w'umutwe wa Mayimayi General Hamuri Yakutumba nawe hari icyo waje gutangaza n'ubundi ku bijyanye no kuba bari kwicara no gusubiranamo hagati yabo. Perezida w'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 umuhuzabikorwa wungirije akaba na perezida wa M23 hari icyo yatangaje n'ubundi ku bijyanye n'ibikomeza kubera muri kariya gace. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko nimbivuze, zamaze gufata ubundi buce hariya muri Rubero. Taza tubirebera hamwe ndetse na advancing uburyo bakomeje kwa advancinga. Leta ya Kinshasa mu makosa menshi yaje gutwika yaje kwiba igishushanyo cyari kiri mu mujyi wa Kinshasa mo hagati, aho ni igishushanyo cya Laurent Desire Kabila cyaje kujyanwa. Nabyo turaza tubivugeho n'ubundi, dusanga ko ari ikintu cyo navuga ko ari ubujiji bukomeye, ubujiji buhambaye bwo kugira ngo stati nk'iriya y'umukuru w'igihugu abantu bafata nka hero, nk'intwari y'igihugu, kibashe kwibwa na guverinoma ya Kinshasa kubera ko batavuga rumwe n'uriya muhungu Joseph Kabila wo Perezida Gisegeti Kirombo yabashije gusimbura ku butegetsi. Ahitamo noneho gukora iki? Kujya gusenya ikibumbano cy'umubyeyi we, mu gihe abaturage bo n'ubundi byanabatangaje, ukabona ko banabigaye cyane, kubona ko igikorwa nka kiriya rwose ari igikorwa kigayitse. Abantu benshi babyibajijeho bakibaza kuri kino gikorwa. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryambuye ingabo z'igihugu uduce tubiri duherereye muri teritwari ya Rubero, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri teritwari ya Rubero ni agace ka Nyabiri na Kamasereka. Utwo duce twombi Alliance Fleuve Congo M23 yatwigaruriye uhereye ejo ku cyumweru tariki 26, hari nyuma y'imirwano ikaze yahanganishije Alliance Fleuve Congo M23 FARDC n'abambari bayo barimo za Wazalendo na FDLR ndetse na za Mayimayi z'ubwoko bwose ndetse na za Kodeko. Ni amakuru agaragaza ko imirwano yatangiye kuwa gatandatu uri mugoroba. Nanabivuze ndabwira ati hari imirwano iri kubera hariya muri Rubero, intare za Saramwe zaturutse za Kipese no mu bundi buce bwa hafi ya za Musenene ziradivansinga n'ubundi zishaka kugira ngo zigarure ubuce n'ubundi bwa buri kuberamo ibikorwa bibi bya biri gukorwa na za Wazalendo. Hagana saa 12 z'umugoroba bijya gushira muri saa 1 z'ijoro z'ejo hashize, uyu mutwe
umutwe wa M23 cyangwa igisirikare cya Armée Révolutionnaire Congolaise cyafashe agace ka Nyabiri, ariko zahabohoje imbere ziza gukurikizaho kari agace ka Masereka. Agace ka Masereka ni agace kari karimo mayimayi nyinshi, mayimayi ya Areruya, mayimayi Jeteme, mayimayi zirahari, mayimayi indi y'abandandi bayita mayimayi bayita mayimayi yihera niba ari nyira. Uruhande rw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zirimo FARDC, FDLR na Wazalendo zahise zihungira mu bindi bice birereye mu ntera ngufi ya turiya duce twafashwe. Bahise bahungira mu ntera ngufi rwose, ubona ko batagiye kure ya turiya duce twafashwe. Biravuga ko uyu mutwe wagaruye umutekano muri turiya duce n'ubundi, kuko twa duce tutaba turimo umutekano, ariko ikintu kigaragara ni uko intare za Sarambwe zahise zigaruramo umutekano, ndetse no kuri aya manywa n'ubundi intare za Sarambwe zikaba zikomeje kwa divansinga, ziri kwerekera mu bundi buce n'ubundi butari bwaba imbere, bwerekera hari hafi ya za Masereka na za Nyamiri. Ni ukuvuga ngo nabonye ko n'umuvugizi n'ubundi w'igisirikare cya FARDC yaje kuvuga, aravuga bati no M23 ikomeje kutwaka ibiki, ikomeje kutwataka, ntabwo turi buze kubyihanganira. Turaza wenda twongere tubivugeho, tunareba uburyo uriya mugabo Sylvain Ekenge yaje kubitangaza, avuga ati ntabwo turakomeza kwihanganira ko intare za Sarambwe M23 zikomeza kutwaka ibice n'ubundi, ati natwe noneho turaza kwirwanaho. Ahangaha n'ubundi ubona ko ibi byo kuba bakomeje kubaka ibice nabo ubwabo bikomeje kubahangayikisha. Ni muri iki gitondo n'ubundi aharamutse havugwa imirwano, ni imirwano yatangiye nayo manza ari kuwa gatanu, ni hariya muri Kabare, ni yatangiye kuwa gatandatu nayo. Ni ukuvuga ngo ni Wazalendo baje kwataka hariya muri groupement Ruhago, bafite tentative, donc baza kwataka bafite tentative yo kugira ngo bahakure intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zibasubizaho kuwa gatandatu, ku cyumweru mu gitondo zirongera ziragaruka, barongera bagaruka Wazalendo, intare za Sarambwe zirongera zibasubizayo. Muri kino gitondo n'ubundi hari amalokalite n'amavirage Wazalendo baje kwatakamo, ariko ntibagira success. Ni nk'umusozi urimo intare za Sarambwe, ni umusozi hano bita Kinabi, ni muri Ruhago n'ubundi. Ni umusozi twavuga ko wari urimo Wazalendo, intare za Sarambwe zabashije kubakuramo, zibakura no mu wundi musozi witwa Chempeke, aho ni hafi ya y'umugezi, donc ni iruhande y'umugezi wa Nzibira. Intare za Sarambwe zabashije kubakuramo rwose, zirabakubita zibakuramo muri iki gicamunsi n'ubundi. Kigaragara nuko umutekano n'ubundi wamaze kugaruka hariya muri Kabare, ubona ko intare za Sarambwe zamaze kubirukana. Ahangaha ni muri Rucuro n'ubundi hari inka Wazalendo bo kwa Dominique Ndaruhutse, FDLR bari baranyaze abaturage, zabashije kugaruzwa. Ni inka zabashije kugaruzwa n'intare za Sarambwe. Hari inka bazaga kwiba hariya mu Bwiza mbere, hari inka bakuraga, doga inka z'abatutsi batwaraga. Izo nka mo zimwe intare za Sarambwe zamaze kuzigaruza. Bamwe rero mu baturage n'ubundi bashobora kuba baragiye babura inka, banagenda n'ubundi bakajya bajya kureba, wenda hari uwabonamo iye akareba ko nawe yarokoka. Ariko ikigaragara cyane nuko intare za Sarambwe rwose zikomeje kubikora neza. Nk'uko tunabibabwiye, abantu 14 nibo bamaze kugwa mu muriro, amazu yahiye, amazu menshi muri iri joro ryatambutse rishika kuwa mbere. Ni muri komine ya Kadutu, ni hariya mu mujyi wa Bukavu. Pole sana ku bavandimwe bacu n'ubundi baguye hariya, Imana ibahiruko ridashira. Ariko nanakomeza kwihanganisha umuryango mugari wa Eglise Catholique twabuze musenyeri, ni nawe wankomeje, Musenyeri Ngabo Faustin Ngabo. Imana iguhiruko ridashira.
wakoze byiza byinshi, wabanishije abantu, donc ntabwo wigeze ugira ibintu by'ivanguramoko. Gusa icyo nakwifuriza, Imana igwe iruhuko ridashira mzewe wacu Faustin Ngabo. Ahangaha Sylvain Ekenge, kamanze najya ku bya Sylvain Ekenge kugira ngo tubirebere hamwe, ariko tuza no kureba n'ibyo Bertrand Bisimwa nawe yaje gutangaza n'ubundi. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Major General Sylvain Ekenge, yatangaje ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 MLDP twirwaneho ko ari wo uri kurenga ku masezerano y'agahenge ukabagabaho ibitero. Ni wose uri gukoresha indege na drone koko? Mu gihe tuvugisha ukuri, M23 ntiri gukoresha drone, ntiri gukoresha indege. Ni mu kiganiro heruka kugirana n'ikinyamakuru cya Deutschwelle. Iki gice kino kinyamakuru ndibuka ko kigeze no kugirana ibiganiro na Bertrand Bisimwa, aho yavuze ko Alliance Fleuve Congo M23 M23 MLDP ikomeje kubashotora kandi ko nabo batazakomeza kubirebera. Ubundi se iyo muvuga ngo ntimuzakomeza kubirebera, hari ababafunze amaso, hari ababafunze niba ari iminwa, niba ari iki, ntimuriho, ntibabihorera mugakora ibyo mwagiye mukora, mubona ko ingaruka ubundi ziza kuri bande. Ingaruka ziza kuri bande. Yagize ati, ndushobora gukomeza kurebera iteka ibitero n'ubushotoranyi, ntacyo dukora. Ntabwo turi mu rusengero, kuko mu rusengero niho bavuga ko uramutse ukubiswe urushyi ku itama ry'ibumoso utanga n'itama ry'iburyo. Ni mu gihe ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'umutwe wa AFC ARC M23 MLDP bahanganye bashinja kurenga ku ihagarika ry'imirwano. Ku bwa Sylvain Ekenge, yavuze ko bagiye bitondera amasezerano basinya kandi bubaha ijambo ku rindi, ariko Alliance Fleuve Congo M23 MLDP yo ibirengaho. Inavuga kandi ko ibyo yagiye ibigaragaza inshuro nyinshi. Sylvain Ekenge avuga ko bagiye bitondera amasezerano basinya. Uyu muvugizi yanabajijwe ku bijyanye no kuba Alliance Fleuve Congo M23 twirwanyo MLDP heruka gushinja FARDC gutera ibisasa ahantu abaturage no ku birindiro byayo. Ibasubiza ati, nibo baza kudushotora tugasubiza, ntabwo tuzabareka ngo bakomeze badukinishe, tuzabasubiza tu. Yongera ati, ibi bintu ni bibiri, uko niko bashaka amahoro cyangwa bakayihorera burundu. Yabajijwe kandi ku bibazo bya FDLR no gutaha kwayo, ngo nk'uko byemeranyijwe mu itangazo ry'amahame hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ati, FDLR yasubije umuhamagaro w'ingabo za RDC. Umunyamakuru kandi yavuze ko FDLR ishaka kwiyegurira MONUSCO, ariko bakavuga ko inzira yafunzwe. FDLR irashaka kugira ngo igere kuri MONUSCO, abandi bakavuga ko inzira yamaze gufungwa, ko ntaho bagera kugira ngo babashe kuba bagera kuri MONUSCO, kuko hose bahasanga hari intare za Sarambwe. Umuvugizi wa FARDC amusubiza ati, n'abandi bababuza kwitanga. Uyu munsi dukwiye no kwibaza aho FDLR iri.
bari mu gace karimo u Rwanda hamwe na Alliance Fleuve Congo, cyane cyane muri teritwari ya Rucuro. Barashaka kwitanga ariko babujijwe kubikora. We yanasobanuye avuga ngo FDLR ubuce irimo iri muri teritwari ya Masisi, ikaba muri teritwari ya Rucuro, kandi aho hose ngo harimo MLDP M23, kumva ko ngo niho iri. Avuga bati none se ko M23 ahantu hiri FDLR ihari, ahubwo bayihereje inzira yo ikitanga ikagenda. None se ko kwari ujya kuri MONUSCO, kandi ndemeza ko n'abakwifata bakijyana kuri M23 wo muri FDLR. M23 ibahereza u Rwanda kuko bahana umupaka. Yanabajijwe kandi impamvu babuzwa kwitanga, asubiza ko atabizi. Avuga ko ari ikibazo cyabazwa abababuza nubwo atavuza abaribo. Doko urumva nawe yashatse kwitanga, kwivamo, banamubaza bati kuki FDLR idataha ikitanga? Ati hari abayibuza. Abo rero bayibuza nibo bakagombye kubibazwa, ntabwo ari njyewe Sylvain Ekenge. Mu itangazo FDLR yashyize hanze nyuma y'irya FARDC yabisabaga kurambika intwaro hasi no kwishikiriza ingabo za MONUSCO, yavuze ko yashatse kwishikiriza MONUSCO yitambikwa imbere n'ingabo z'u Rwanda, ariko hakaba hatazwi ukuntu zahageze. No kuvuga ngo ngo FDLR ngo yasohoye itangazo ivuga ko ishaka kugira ngo yitange, ariko ngo ingabo z'u Rwanda ngo zirayitambika. Ese ingabo z'u Rwanda zirakwitambika ute? FDLR kuri muri Kongo ingabo zikaba ziri mu Rwanda, iz'u Rwanda ziba mu Rwanda, zirakwitambikira mu Rwanda? Ahubwo vuga ngo muracyafite ya gahunda yanyu yo gutsemba no kumaraho abo mu bwoko bw'abatutsi. Uwe n'umugambi wanyu. Tukiri kuri no matangazo n'ubundi yagiye avugwa, hano hari itangazo n'ubundi ni rya Bertrand Bisimwa, ariko yabwiraga cyane abarundi. Ejo bundi Moise Nyarugabo nawe yabwiye abarundi, anagaragaza ibice bigera muri 70 byamaze kwigarurirwa n'abazundi hariya muri za Minembwe. Ikintu rwose cyumva yamaze kwigarurira ibice bigera muri 70. Perezida w'umutwe wa mama 23 akaba n'umuhuza bikorwa wungirije wa Alliance Fleuve Congo MLDP, donc ngo ni coordinateur yaje, akaba president national wa M23, akaba donc muri rya huro rya Alliance Fleuve Congo harimo MLDP twirwaneho. Yabwiye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukomeje kumenesha abanyamurenge, amugaragariza ko natabyitondamo bitazamugwa neza. Abonye ko abanyepolitike benshi bagiye bamubwira ati Ndayishimiye ibi bintu byuri kwivangamo mu Burundi sura umukongomani bishobora kuzakugiraho ingaruka ziremereye. Yabigarutse mu kiganiro n'itangazamakuru i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi mukuru yagaragaje ko ibiri kubera muri Minembwe no mu nkengero zayo, avuga ko umutekano utifashe neza. Abonye abana b'abanyamurenge n'ubundi baziritswe utundoyi, ubona ko batamerewe neza. Yerekanye ko umutekano muri biriya bice uburyo ugenda uzamba bigirwamo uruhare n'ingabo z'u Burundi FDLR na Wazalendo. Byumve neza, ni mu gihe iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ryafungiye abantu muri Minembwe ku buryo nta n'uvamo ngo abe yasimbukira ahandi. Yagize ati umuntu ntashobora no kujya gushaka isabune, umunyu n'ibindi. Ingabo z'u Burundi ziri kwirukana abanyamurenge ku butaka bwabo, aho bavukiye mu gihe aho bavukiye ubu babaye nk'abanyamahanga, abarundi nibo babaye abanyagihugu. Uburundi bufatanyije n'ingabo za Kinshasa
buri kubasaba kuva mu butaka bwa ba sekuruza. Ejo bundi mu minsi yatambutse babahereje niba ari amasaha 70 nangahe ngo babe bamaze kuhava, ariko se uzava iwanyu ujye he? Yakomeje avuga ko iyi myitwarire yibutsa ibyabaye muri 1996 ubwo umwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire nabwo yabwiye abanyamurenge ko bagomba kuzinga utwangushe bakava ku butaka bwa Kongo. Anavuga ko ibyo ari byo byatumye uwari guverineri w'intara y'Amajyepfo Rwamboshi Ruwasi abanyamurenge iminsi ntarengwa 6 yo kuba bavuye muri kiriya gihugu. Witwa Rwabonji Ruwasi nawe yigeze kubitanga, arabivuga ati abanyamurenge mwe mwavuye ahangaha. Icyo gihe nibwo urugamba rwo kubohora Repubulika rwatangiye. Bisimwa yavuze ko barwanye ku mpamvu z'uko bameneshejwe mu gihugu cyabo. Banagaragaje kandi ko ibiteye agahinda kubona abarundi bari guhambiriza abanyekongo kuva ku butaka bwabo. Bariya ntabwo njyana n'ubwo mvuga ngo ni abarundi, ahubwo ziriya ni FDLR. Abasaba ko bakwiye kwibwiriza bagasubira iwabo ku neza. Abarundi bagomba kwibwiriza ende bagasubira iwabo ku neza. Yavuze kandi ko nta bibazo bafitanye n'abaturage b'i Burundi, bityo bakwiye kubavira mu gihugu cyabo inzira zikiri nyabagendwa. Donc aho kugira ngo bino bintu bizagira ingaruka ku Barundi, ahubwo abasirikari b'uru Burundi ni mugenda hakiri imbere. Yasoje anenga bikomeye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye alias Neva, avuga ko ahora arajwe inshinga no kwivanga mu by'abanyekongo, ashimangira ko ibyo ari gukora ari uguteranya abarundi n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibi bizamukoraho mu gihe kizaza. Turasaba ingabo z'u Burundi zaciye ingando ku misozi ya Minembwe kuyivamo zikajya iwabo. Nibatabikora ku neza tuzabasubizayo ku nabi, kuko abanyamurenge bagomba kuba mu byabo mu mahoro. Urumva abarundi, nimudasubirayo ku neza muzasubirayo ku nabi. Icyo nababwira kimwe rero, ushaka mwagenda hakiri kare. Hariya ngiye mbivuga ko si n'abarundi bariya, si abarundi bonyine, kuko ririya huriro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni abantu donc barimo abenshi babagize ni FDLR nizo nyinshi barimo hariya. Hano Moise Nyarugabo nawe ndibuka ko yabivuzeho, ariko wenda n'ubundi mbivugeho gakeya kugira ngo tujye kureba ibyiriya monima, tunareba n'ibya Amuri ya Kutumba, ibyo umuvugizi uko bakomeje gusubiranamo. Hano n'umwe hari umuntu waje kubitangaza bati FDLR niyo igize igisirikari cy'u Burundi. Imisozi yose hariya muri Murenge abayirimo ni aba FDLR bafite wa mupango wo kumara abatutsi. Uno muvandimwe yanagaragaje avuga ko ngo hariya mu misozi y'abanyamurenge bari donc FDLR n'abarundi bivanze, bari mu misozi y'Umurenge nka Minembwe, Rurambo, Ndondo, Bijombo cyo hagati, Bibogobogo n'ahandi. Ariko ntugasanga ko bariya bose ni aba FDLR n'aba FNL. Hariya muri za Minembwe ni donc bakomeje no kugaba ibitero hariya muri za Gahwera, za Gakangara n'ahandi. Ubona uko hariya zose za Mikarati, za Nyamara, za Birarumiri, za Gatasha, za Gipupu, biriya byose ni ibice abarundi barimo, ariko ukabona ko abenshi muri bo ni abaki
ni aba FDLR anaribo ubona ko bafite ya ideology yo kwica abanyamurenge. Urumva ko ari ibintu navuga bitoroshye, ari ibintu bikomeye rwose. Icyo nababwira ko ari ibintu bikomeye, ibintu biremereye cyane, ubona yuko ari ibintu koko nawe ubwawe utakwihanganira kugira ngo biriya bintu bikomeze bibeho. Ibintu bikomeze bibeho, ni ibintu bitapfa kwihanganirwa, abanyamurenge bakomeze babeho kuriya. Ikanda nihutishe umuvugizi w'umutwe wa Mai Mai yo kwa General muri Yakutumba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwita Amisi Wisem Apata, yasabye ko imirwano ihanganishije uyu mutwe wabo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'uw'ababuyu ndetse n'uwa Mai Mai biroze bishambuka Colonel Ngoma Nzito uhagarara, ahubwo bakarwanya gusa uwo yise umunyarwanda. Yabigarutseho mu butumwa bw'amajwi yageneye bene wabo maze nabo bamusangiza itangazamakuru muri kino gitondo cyo ku cyumweru byasohotse ejo. Muri ubwo butumwa bwe yavuze ko abugeneye abami bo mu bwoko bw'ababembe, ababuyu, abafurero, abavira n'abayindu ndetse n'abakomanda bo mu barwanyi bayo moko arimo Mai Mai yo kwa General muri Yakutumba, ababembe biroze bishambuke, abafurero n'ababuyu. Yababwiye kandi ko umwanzi bose bakwiye guhanga amaso ari umunyarwanda gusa yagize ati tubabaye cyane kuri iyi ntambara iri hagati yacu twenyine, turapfa iki? Nimuhagarike munamenye ko muri kwica mwenyine kandi muri abavandimwe ububwira. Ukumva ko uno mugabo yabifuza agaragaza ubwicanyi n'ubundi bwabaye. Wazalendo bagera muri 60 barapfa, abo kwa biroze bishambuke, abo kwa muri Yakutumba. Ni imirwano yabaye kwa gatandatu aho bita Rulimba na Misisi kwa Nyange n'ahandi, ariko bose ubona ko bari gupfa ubutegetsi. Hano bavuga ko harimo imitwe 5 iri gusubiranamo. Ngo ni imitwe 5 iri gusubiranamo yabari yaba Wazalendo. Imitwe 5 ni myinshi. Reka twirebere bino bivugwa kuri Kinshasa twihuta. Amakuru aturuka Kinshasa ku murwa mukuru muri Demokarasi ya Kongo nuko muri kino gitondo istati yariri mu mujyi wo bita muri Boulevard Kinshasa yo yitiriwe Laurent Desire Kabila. Muri ino joro abaturage bagiye kubyuka basanga ko iriya stati itagihari, yamaze kwibwa nabo kwa Gisegeti. Ni igikorwa benshi banenze, aho bagaye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi buyobore iki gihugu kuko ndetse n'icyo bwigeze kubikoraho. Urabona ko kugira ngo babashe gufata iriya stati ya Mzee Laurent Desire Kabila bayitware, bamufata nkawe nka hero national, bamufata nk'intwari, ariko natwenda twamufata nk'intwari nubwo ari byo wenda tumunamunengaho. Ariko kiriya gikorwa cyo Gisegeti Kirombo yakoze ni igikorwa cyo kugawa, cyo kuba ngo bagiye gufata iriya stati. Ni mu gihe nawe ejo bundi ubutegetsi buzahinduka, kandi nawe yibuke ko ise nawe baramwubakira ibibumbano kandi ashyinguwe hariya. Uretse ko umuntu ntabwo bavuga ngo wiganye